Kayno isuk-suk iduna. Ngahaktan kayno machasi tawbasida. Mut yam ti'e. Lama kansida. Kay order tawbigadoyno. Chicken fried rice amaga momo plate amaga pibiyo. Dada thakna basidi kay lawsiga. Nang ipamado dum lawro. Aigidi yay. Adudi coffee oina haikhar ko. Nang di sida ka tawba changai ba? Migi phone wari sanabse hurala tarai ba duro. Natte, coffee piba lakpane. Nangonda kanana coffee piro haige. Haide, haidra supora ine. Masai thugaira maduda. Na thongna tana thok sarakano. Nang yam henjele ne ha. Nang na coffee piraga ina thakada man bro. Pina nause. Longnam chawa magi moi themda. Ai bangdarure. Ai ge sunglo ra ba phibam sida. Mana ai ba mirai biye che. Ibani ge warisu loina ri airame. Angang si basu hato ko airame che. Nene nabasi matangni chap chai he. Akhoi tamose phadi phai ko. Yare he. Chai dum jaw. numisidagi aigi yumda khongun tarak pusaro hek taraba nang sidagi sum henjaladine nang bu hat ma faungame Ngami bata kum toido. Thoyene ki bigadaba nate. ꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨꯗꯤ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯖꯦꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯩꯅꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯏꯈꯨꯠꯃꯛꯅ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄ ꯄꯥꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯈꯤꯗꯦ Adubu, maduna tayo pamlibati. Lakpa kanano karino, magi karakter, pabung diloy na kangangani. Kakna basu, pabung kumbama na achawa mo kay doruni. Adubu ko sa tawa yawa karati tawa patay. Pabung ichan piyaw bitaw. Hoy, kayo nang tuwa siya? Nang sida ka tukso ngayon? Nene! Nene! Tamo, nene laiti. Kay tel saki. Chalo! Nasa room to chalo! Matong ram khang da ba?